Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good afternoon. Pukul 1 dah. Welcome to the cafe series, Cookies and Cream Blended. I'm Nadia from the Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences. Hari ini first time ke join cafe series? Tak kot Rasa macam pernah tengok nama-nama yang join hari ni. Bukan first time kan? Ke ada yang first Bukan. time? Bukan. Tegar ni, Tegar. So I reluctant juga sebenarnya yang coordinate untuk cookies and cream blended ni Dr. Syam masa di contact last week tu. Betul ke Syam nak buat bulan puasa ni? Sebab cafe series kan kita ambil bau je lah ambil bau je. Nanti buka puasa barulah minum kopi apa yang nak semua ambil lah. Okay, so untuk sharing hari ni, I will be sharing on blended learning. So I did ask Sham, Dr. Sham from Faculty of Science last week. So what does he mean by blended? I thought it's a teaching or learning strategies that we use to achieve blended learning. But he mentioned to me that it's actually any unconventional teaching and learning strategies. So when he asked me to share one of the teaching and learning strategy that I use for my class, that is considered unconventional, I thought this would be an appropriate sharing lah on Virtual Journal Club. So Virtual Journal Club is actually one of the teaching and learning strategies that I have been implementing together with my colleague, Dr. Baiti, also from the same department. Our main objective is actually to promote the students' interest and also their understanding in reading scientific journal. Kita tahulah kita kadang-kadang nak guna scientific journal dalam teaching and learning, tapi tak tahu cara yang mungkin lebih baik daripada cara yang kita pernah guna sebelum ni. So today I'll be focusing on how I conduct Virtual Journal Club for one of the courses that I taught in the first semester almost every year. It is an elective course for mainly third year students. So I think it's a right time lah for them to explore into scientific journal. Okay. So let us start first by understanding the diversity of our learners. Okay. If I were to ask you, okay, we have these two examples of reading materials kan on the left and also on the right. Satu ni daripada buku cerita, tapi full of words, very lengthy. And the other one is an educational material, tapi dalam bentuk comic strip. Agak-agak lah kalau kita bagi kepada pelajar kita, undergrad, untuk baca dan pilih, yang mana dia orang pilih untuk baca? Buku cerita yang panjang ni ke? Educational material yang berbentuk komik ni? Komik. Komik Komik. kan? I would also say most of my students would choose comic strip. Kenapa? Sebab kita kena faham pelajar kita ni learning style masing-masing berbeza. Tapi kalau I tanya lagi the next question, which one yang more resemble scientific journal? Mesti this one kan? Sebab the nature of scientific journal tu biasanya panjang, lengthy, banyak perkataan. So that's why we think that it's very important to tackle the students' interest to read scientific journal, hopefully in a more fun and interesting way compared to the conventional way that they had been reading and exploring scientific journal. And we also agree that reading scientific journal is a very important component for undergrads. I am from a bioscience background. So reading scientific journal in my program is very critical because this is one of the ways we help the students to develop their critical thinking skills and also their understanding on the learning material as well as the scientific nature of the program. And I'm sure this is also the same for maybe other social sciences program. So it is an undeniable truth that undergraduates must engage with research literature. However, I also think that we mostly agree that reading scientific paper can be very challenging cognitively. Kenapa? From my own experience, I dare to say this from my own experience sebenarnya sebab my first time reading scientific paper, it was a very frustrating experience. Um, Kenapa? Okay, masa tu okay, tak payah mention lah undergrad bila kan. Okay, yang tu rahsia. My lecturer gave the whole class an assignment to read a scientific journal, individual assignment. So we go back and we read. And in the class, the next day or the next class, he was like asking everyone to answer the question individually. So dia macam dah jadi oral punya test pula.
So my first time reading scientific paper was not a very pleasant experience. And not surprisingly, most of my students also think that reading research paper is frustrating. Kenapa frustrating? Kita pernah tanya tak kenapa frustrating? Could be due to the length of the papers sebab dia kan banyak perkataan kan and it's full of difficult jargons. And obviously, it's not as dramatic as novel ataupun komik lah. So that might hinder the students' interest as well as their comprehension in understanding the journal itself. So, bila I dengan Dr. Baiti nampak perkara ni dalam kelas and at the same time, we realise that just sit and do nothing sebab reading scientific journal memang sangat penting kepada pelajar. Jadi kita cadangkan atau implement this initiative in our class. It's called Virtual Journal Club. It's basically the same as journal club that you are familiar with. Journal club yang kita biasa buat secara konvensional ataupun physical meeting tu. Tapi yang ni lain sikit, kita buat secara virtual. Dan disebabkan first hand experience from my own experience, reading individually is very daunting, very frustrating. So I thought, why don't we incorporate collaborative learning in reading scientific journal? So there are two different components lah. Satu the collaborative side, satu lagi the visual side. Okay, so the next slides I will be introducing some of the highlights and how I conducted virtual journal club in my class. Okay, once again our main objective memang tak lari daripada untuk membantu pelajar lebih memahami scientific journal dan tak nak bagi dia orang trauma dengan scientific journal ni kan. Jadi that's why we infuse the collaborative learning part lah dalam inisiatif ni. And at the same time, I pun tak naklah short sendiri kan, dah buat-buat visual journal club and I thought that okay lah semua student I okay. Jadi I ada buat sikit penilaian lah at the end of the initiative untuk tahu betul ke tak journal club ni berkesan. And the bonus point of this initiative is dia membantu I untuk achieve blended learning juga. Sebab I buat virtual journal club ni dalam kursus PTG, pembelajaran teradun gantian yang kita boleh buat kelas online tu kan, dalam beberapa minggu up to 79% tu kan. Jadi virtual journal club ni pun I sebenarnya buat sebagai salah satu cara untuk I fulfill my own blended learning lah untuk PTG. Nanti I akan tunjukkan macam mana I guna virtual journal club ni untuk achieve blended learning for PTG course. Okay, so there are three highlights for this initiative. The first one is the collaboration or the collaborative part. Okay, that is the first part. The second part is virtual journal club. In our course, we divided into at least two different learning setting. Satu asynchronous. If you are familiar with asynchronous learning setting, you know that it happen not in real time. Dia tak segera. Maksudnya kita boleh letak je learning material tu dekat our Putra Blast lah kita guna di UPM kan. Letak je kat situ, students will go into the platform and do the activity on their own pace. So that is the first part of this virtual journal club, the asynchronous part. At the same time, we also have the synchronous part. So the synchronous part tu, I pakai satu platform yang I rasa ramai juga dah familiar, which is Gather. If you're not familiar with Gather, later, don't worry, I will show you what is Gather and how did I do or implement virtual journal club using Gather. So far, okay? Kalau cepat sangat ke, bagi tahu je. Okay, nanti I can stop and attend some of the questions. So this is basically how we implemented virtual journal club for the topic of somatic hybrid. So untuk virtual journal club ni, I memang intend untuk cover satu topik. So this is during, I think, week 3 of the semester. For the course BSM 4501, okay, a 4-credit course, applied plant cell and tissue culture. There are 5 phases for this implementation of virtual journal club. I started off with the introduction. Remember, this is a PTG course, so we have to have a very clear instructions on how the students would undertake the activities that we have listed down under this virtual journal club. So this is in the introduction part. Okay, next is the comprehension part, where the students read the journal paper and discuss or perform critical analysis via forum. The same forum that you all know of, sama je, cuma yang ni kita gunakan untuk dissect journal paper.
That's the next part is the virtual interaction. So this is the asynchronous part. This is the synchronous part. Yang ni berlaku secara real time. Okay, segera. Maksudnya pelajar sama-sama ada dalam gather tu dan discuss atau bincang berkenaan paper yang I dah minta diorang baca. And I pun masuk juga dalam gather tu untuk interact dengan students, tanya diorang faham ke tak and guide them lah if they understand some of the points incorrectly ke. Okay, that is the virtual interaction part. After that, I have the knowledge assessment part. Okay, after the students went through all this comprehension part, asynchronously, virtual interaction, synchronously, they have to answer some questions. And this is to cover for the knowledge assessment. After that, I did some questionnaire untuk dapat maklum balas lah daripada pelajar so that I can reflect on my own teaching method. So, nampak macam CQI lah sebenarnya daripada the first step until the last step is like a circle. Not a circle, a cycle. Sebab I dah buat a few years, I rasa maybe up to 5 years. And throughout this years, sebenarnya Virtual Journal Club ni dah berkembang. Mula dengan forum sahaja, then later I incorporate gather. Sebelum ni tak ada assessment, then ada assessment. Sebelum ni tak ada feedback, then ada feedback. So it's like an exploration for me as well lah. Okay, now let's move on to the introduction part. So this is prior to the Virtual Journal Club session. Remember, this is during the third week of the semester. Tapi tak adil kalau kita bagi paper ni, tiba-tiba minggu 3 hari Isnin bagi. Tak. So kita kena bagi paper ni lagi awal sebab pelajar perlukan masa untuk baca. Jadi I biasanya akan bagi paper ni, I upload dekat Putra Blast at least a week before. Okay, so that would be during week 2 lah or second week of the semester. So during the second week, I dah letak or upload this journal paper on Putra Blast and the students are required to read this, okay, before they went into the third week of the semester, which is the PTG week though, okay. Now, remember this is a PTG course and this is third week where I will conduct all the teaching and learning sessions online, synchronously and asynchronously. So the instructions must be clear. I cannot stress this more sebab kita perlukan satu instruction yang jelas supaya pelajar tak terpinga-pinga. Jadi, di Putra Blast kita kena guna konsep self-instructional material. SIM, SIM. Siapa yang pernah pergi webinar untuk micro-credential ke ODL ke mesti dah familiar dengan SIM. Jadi, di Putra Blast, make sure your instructions as clear as the sky. Kena clear. Jadi, I started off dengan bagi tahu apa learning outcome yang student kena dapat or achieve by the end of this week 3. So, somatic hybrid topik ni hanya untuk week 3. Jadi, selepas week 3 sepatutnya pelajar dapat capai 3 learning outcomes yang kita telah senaraikan. Dan I pun akan bagi tahu dengan jelas apa yang student perlu buat. Maksudnya kalau ada asynchronous learning material, kat mana nak dapat? Apa yang dia kena buat dengan asynchronous learning material? Kalau ada synchronous session, kat mana nak pergi? Apa link dia? Apa website dia? Jadi semua tu kena jelas dinyatakan di Putra Blast. Now, untuk instruction kepada learning material pun kena jelas. Contohnya, kalau kita nak gunakan forum sebagai platform untuk discussion, kita janganlah letak or create forum tu je without any specific instructions. If you still remember, during PKP, there was one sharing session from Dr. Hamidah, Faculty Science rasanya, on effective forum. I did use, so credits to her, I did use her guidelines for forum. Memang sangat-sangat berguna sebab dalam kita punya Putra Blast page pun kita kena bagi instruction yang jelas macam mana forum tu akan dijalankan. Contoh, contoh sebab ini ialah collaborative learning. Jadi satu paper tu kita akan minta satu group untuk baca dan kita minta setiap group tu, setiap ahli dia dah divide dah. Okay, ahli mana yang akan cover introduction, ahli mana yang akan cover material method, results, discussion. So, ahli-ahli tertentu tu akan post berdasarkan apa yang dibaca sahaja. Collectively, they all should have understood the whole paper if they read the whole discussion lah in that particular forum track tu. So, jadi ada satu, let's say ada 5 group, ada 5 track lah. Setiap group ada track masing-masing. Okay. Instruction yang jelas juga perlu diberi. Contohnya kita kena bagi tahu student. Jangan sekadar reply yes, no, I agree. Kena bagi instruction. Primary post, contohnya kena at least 100 perkataan. Setiap reply, contohnya kena 50 perkataan. Sebab kita nak inculcate
more understanding and scientific analysis on that paper. Jadi, remember, guideline untuk journal club tu pun, untuk forum discussion tu pun, you kena letak di Putra Blast juga. Dan kita boleh track student kita baca ke tak baca, post ke tak, berdasarkan function dalam Putra Blast lah, activity completion tu kan. Jadi kita kena bagi tahu dengan jelas lah apa yang kita akan tengok di Putra Blast nanti. And you can also go in and discuss with your students in the forum. Okay, next the instruction untuk gather pula. The interactive part yang synchronous tu. Yang tu pun kena jelas dan semua kena letak di Putra Blast. Contohnya, kita dah specify kepada pelajar semasa berada di gather, semasa berada dalam sesi interaktif, real time, secara virtual tu, you have to interact with at least 3 members in the space. Okay? And spend at least 3 minutes talking to the students. So what should they talk about? You may talk about any topics related to the paper. For example, what is your thought on the paper? What is the part of the paper that you find most challenging? Or you can ask any questions from the paper. So that is for the gather session or the synchronous part. Okay, later I akan tunjuklah macam mana bentuk gather dia, jangan risau. Ini semua introduction. Semua yang you letak dekat Putra Blast. Okay, next, you have to also specify to the students apa expected outcome yang kita nak. Maksudnya dari segi assessment tu. Jadi kena siap-siap letak dah submission Dropbox. Maksudnya diorang dah tahu dah. Okay, lepas diorang go through the forum, go through the gather interaction, they have to submit something. Okay, that is in the submission Dropbox. So this is considered assignment lah. Jadi kalau you tanya I, macam mana I gunakan Virtual Journal Club untuk achieve PTG tu, remember we have one paper, research paper tu, that is your, apa? Kalau dalam PTG ataupun blended learning tu kira apa? Resources kan? Material. So your material yang tadi, research paper. Activity, forum tu activity, gather itself pun dikira activity. So yang tu cover untuk activity punya part. Submission untuk soalan yang kita bagi dalam gather platform tu dikira sebagai assignment ataupun assessment. So kita dah fulfill lah apa yang kita nak untuk blended learning bagi khusus PTJ tersebut untuk minggu tersebut. Maybe you adalah minggu-minggu lain pula kan. Tapi untuk minggu tersebut, kita dah fulfill 3 perkara tu. Activity, material, ataupun resources dengan assessment. Okay? Okay, now what happened during the Virtual Journal Club session? Okay, kita tengok satu-satu. First phase, comprehension phase. Yang ni berlaku di forum. So you all familiar, I'm sure you all familiar dengan forum. So dekat forum tu, sebab kita dah specify to the students what they should be discussing, how many posts they should be posting, how many replies should they make untuk respon kepada kawan-kawan punya point. Jadi semua ni berlaku di forum. Jadi discussion ni semua berkisar kepada paper tu lah. Masa ni kita akan tengok critical analysis of our students on the content of the paper. Okay, kalau macam contoh course ni, 4 credit kan, 3+1. So, I ada 3 jam lecture bersemuka sebenarnya kan. Untuk tidak membebankan pelajar, 1 jam lecture untuk hari pertama kuliah tu, I wajibkan pelajar, bukanlah wajibkan, I bagi tahu pelajar, I galakkan pelajar untuk buat forum discussion masa yang 1 jam tu. I tak adalah, I tak join. I cuma pergi tengok dekat forum je lah. So, I bagi tahu pelajar, kalau you all nak guna 1 jam lecture tu yang sepatutnya kita jumpa secara face to face, tapi nak pergi meet or discuss in the forum virtually, asynchronously, you can use that 1 hour period. So, the other 2 hour period, yang tu untuk gather interaction. Sebab yang tu memang kena berlaku secara real time. But other than this period, kalau you all still nak go to the forum and discuss, by all means, you are welcome lah. Sebab ini semua mengambil kira SLT pelajar untuk topik ni. Okay, ni untuk forum. Next part is the interactive part. So, kita bayangkan pelajar dah baca paper, pelajar dah pergi forum, dah discuss, patutnya pelajar dah faham apa paper tu cakap. Apa poin utama dalam paper tu? Apa research problemnya? Apa result dia? Apa yang discussion kepada findings tu? Jadi masa ni kita anggap pelajar dah go through the process and they are ready for an interactive session real time. Okay, virtually using Gather platform. Siapa yang tak pernah langsung tahu pasal Gather ni? Mungkin ada yang tak pernah dengar ataupun tak pernah join any webinar pasal Gather ni? Anyone mungkin boleh bagi tahu?
atau share? Ada tak? Ada, ada. Tak ada? Ada? Okay, tak apalah. Mungkin ada, mungkin tak ada. Okay, I tunjuk macam mana gather ni. Okay, I stop share kejap. Oh, first time dengar. Okay, Wency, first time dengar. Belum pernah guna. Okay, mungkin pernah dengar tapi tak pernah guna. Unfortunately, today I will not be teaching you lah how to use, but I can show you how I use lah. Okay, okay, I stop share kejap. Stop share kejap. I check Gather. Okay. Kalau you all tak familiar dengan Gather, first time nak cari Gather ni, you all Google je. Google je. Gather or Gather Town. You will find this one. Gather. Virtual HQ for remote teams. Klik je yang ni. So, I dah pernah sign up. So, I tak perlu register lah. I dah ada account lah. Siapa yang tak pernah register, boleh register dulu. Okay, what is Gather? Gather is a virtual meeting space. Put it simply, it's a virtual meeting space. Apa beza dengan Zoom? Okay, Zoom kita macam ni lah kan, meeting conference kan. Kalau Gather, dia bukan tahap metaverse, tapi dia ada elemen metaverse. Sebab kita boleh go into the Gather platform and interact real time with the participants or members in the, we call it a town lah, Gather town kan. Okay, contohnya, I guna Gather ni untuk a few courses lah, at least 2 courses. I ada guna untuk BSM 4501 dengan satu lagi histology course. Tapi I takkan tunjuk lah yang histology ni. I tunjuk yang untuk BSM 4501 yang I buat virtual journal club ni kan. So kalau you have created your own gather space, you can first you have to join lah. Okay. Letak nama, letak nama. Student pun sama juga. Kalau dia masuk, dia kena letak nickname dia. Boleh pilih avatar. Kalau you all nak switch on camera boleh, nak mute boleh. Tapi kalau kita nak interact dengan students or members, kenalah on microphone kan at least. Webcam ni tak apalah optional. Tapi kalau nak cakap dengan members dalam town tu, kena on mic. Chat pun boleh. Okay, chat pun boleh. Tapi kalau nak cakap, kena on mic juga. So I join. Okay, this is the space that I created for Virtual Journal Club. Sekejap, I naikkan yang ni. Okay, sekarang seorang je lah yang join kan sebab student semua tak ada. But you imagine during the virtual interaction session, the real time punya phase tu, ada students dalam ni. Okay, and students ni datang per group. Maksudnya dalam satu gather space ni mungkin ada 2 groups yang I minta diorang masuk. So, okay, ni nampak kan I kat sini kan? So, I boleh jalan lah. Sebab dia kan ada elemen metaverse, walaupun bukan full flash metaverse kan. So, I can walk around. So, if I want to talk to any member in the town, orang tu kena datang dekat I, then I can talk one to one. Orang lain tak dengar. Let's say ada seorang lagi kat sini, I cakap kat sini dengan seorang tu je, yang tu je dengar. Orang lain kat sini takkan dengar apa I borak. So, that is why we call this is a virtual meeting space. Tapi kalau kita ada let's say 3-4 orang nak borak sama-sama, tak nak orang lain dengar, you can go to any private space. Macam ni, kalau you nampak you have entered a private area, siapa-siapa ada dalam private area ni, kita-kita je dengar. Nak gosip-gosip bawang kecil-kecil tu, bolehlah dalam ni. Okay, tapi tu bukan point I buat. Bukan untuk bergosip. I tunjukkan macam mana I buat untuk Virtual Journal Club. So basically, dalam space ni, besides the interaction part, okay, let's say I student lah, I pergi cari-cari, I jalan, I jumpa kawan. So ada seorang kawan, I cakap dengan dia, okay, apa pendapat you tentang paper tu, apa masalah semua, then kita orang boleh borak. At the same time, kita orang, students tu kena settlekan the questions that I ask them to answer. Okay, so I have provided for each group, nampak kan, group 1, group 2, group 3. So these are the private meeting space for each group. So let's say I'm from group 1. I go into group 1 punya private meeting space. Ada lagi member I dalam group 1. So within this space, within our group members, we can use this shared whiteboard. Okay, kalau you nampak interactive element macam ni, you just press adds. Then you boleh gunalah whiteboard ni untuk discuss. More like Google Slide lah ataupun Jamboard kan. Okay, bolehlah nak guna untuk chatting-chatting atau tulis-tulis. And kena jawab soalan. Okay, apa soalan dia? Soalan dia I letak dekat sini. Ini soalan yang I require student sebab ingat kita nak fulfill material, activity, assessment. So ini soalan yang student kena jawab. Okay, kalau student jalan, dia akan nampak press X to interact. Okay, press X, dia akan nampak Google Doc yang I prepare untuk student jawab soalan. So ada instruction, watch a video on somatic hybrid. After you watch the video, answer the questions. Apa soalan dia? Okay, ni soalan dia. Okay, kat mana nak cari video tu? Sebab video ni I letak somewhere in the town. Dia macam treasure hunt jugalah untuk cari video ni. Sebab I cakap kat student, macam mana nak cari video tu? Hint dia, room attraction. So student
have no choice but to walk around. Bakar kalori tangan tu untuk jalan, cari kat mana video tu. So, contohnya video ni ada kat sini. So dalam Virtual Space Gather ni, you boleh share screen, boleh letak learning material, boleh letak gambar, boleh letak YouTube link. So in this case, I letak YouTube link. Yang ni. Kenapa room attraction? Sini sebenarnya Trevi Fountain ni. Konon-konon lah Trevi Fountain ni kan. Okay, so kalau student jumpa Trevi Fountain ni, dia pun dapatlah jumpa tiang lampu ni. So dia press ads adalah YouTube video yang I prepare kepada pelajar on this topic. So dia baca paper, dia interact dengan student lain, dia tengok video ni, then dia boleh jawab soalan. So once they answer the question in group, then they can submit lah the question. Kalau nak main piano pun boleh. Nak main piano boleh. Mainlah, tapi I tak mainlah. Cik, bulan-bulan puasa ni kan cik tiba. Okay, alright. Itu ialah apa yang berlaku di Gather platform. Okay. So, selepas semua interaction berlaku di Gather platform, selepas student buat forum, jawab soalan, kita akan tunggu di Putra Belas je lah untuk student submit assignment yang kita dah beri kepada pelajar berdasarkan paper dan berdasarkan video yang dia dah tengok di Gather ni lah. Okay, I stop share, I tunjuk. Okay, right. Okay ke so far? Laju ke? Okay kan? Okay, yang ni I skip lah sebab ni semua ialah apa yang berlaku di virtual gather. Okay. Satu, interaction and discussion among the students. Then the student would work together to solve the hints untuk dapatkan guided learning material. So this is considered a guided learning material lah sebab I yang letak di gather ni. Lepas tu student pun kena bekerjasama juga untuk jawab soalan tadi tu yang ada list of questions that I put in the Google Doc tu. Okay, untuk kita wrap up the Virtual Journal Club tu, kita akan tengoklah semantic hybrid questions yang student submit to Putra Belas. So that is a part of the assessment. Can be formative, can be summative. Up to you. Macam mana you nak. Kalau you nak consider ni sebagai part of the summative, you akan nilai lah. Maybe this is to cater PO3 ke contoh atau any POs lah. But in my case, dia formative je lah. I just nak tahu comprehension student tu. So, I tak gradekan pun untuk submission yang diorang buat ni. Tapi, boleh gunakan untuk fulfill PTG jugalah. Okay. Now, from this journal club, I did ask my students whether or not they gain or benefit something from this journal club. Most of them agree that this virtual journal club helped them to strengthen their understanding on this particular topic, somatic hybrid. And it makes them easier to understand the scientific paper. Through what? Through the collaborative learning that was instilled in virtual journal club. I also asked them whether or not this virtual journal club make their learning experience more interesting. Majority of them agree that it has helped to make their learning experience more interesting and also improve their interest in reading scientific journal. So ini yang I cakap CQI tadi tu, yang kita nak dapatkan feedback daripada pelajar sebab tak nak short sendiri kan. And from this feedback, I actually read all the comments and help to improve further lah daripada komen-komen yang diorang letak dalam kita punya questionnaire tu. So setiap semester adalah sikit-sikit perubahan yang I buat dalam virtual journal club ni. And if I ask the students, I did ask the students yang mana diorang rasa lagi efektif, forum ke gather. In terms of interactivity, obviously gather lah sebab dia macam so-called metaverse wannabe kan, macam boleh berlaku interaction secara real time, boleh share screen, ada guided learning material. So, diorang rasa gather ni menarik lah untuk membantu diorang mendapatkan satu suasana pembelajaran yang lebih interaktif tapi efektif. Tapi dari segi membantu pemahaman, both platforms, forum and gather lebih kurang sama. Maksudnya dari segi effectiveness untuk help the students to comprehend the content of the scientific paper tu. Jadi daripada Virtual Journal Club ni, I hope my students would think that reading scientific paper is no longer a nightmare. Tak adalah trauma sangat kan nak baca sebab in order for them to graduate, banyak lagi journal paper yang diorang kena baca, especially kalau dah masuk final year project kan. Jadi
sebelum diorang masuk final project, ini macam usaha I lah untuk make sure yang diorang tak nak rasa terbeban ataupun disinterest langsung untuk baca journal club. And at the same time, boleh improve diorang punya interest lah in teaching and learning. So I think that's all for my session today. Any question from the audience? Mungkin nak share ada yang guna juga cara lain untuk reading scientific journal ke or gather ke. Oh, kalau ada general questions, boleh tanya? Excuse me, Dr. Nadia. Ya. Okay, very interesting. Virtual Journal Club. My first time to hear about it. Well done. I just like to know dekat Gather Town tu tadi, when you Mm. have the individual compartment for group 1, group 2, group 3, Uh-uh. yeah, and then you have the questions. Are the questions the same for every group? That's number one. Number two, when you have the questions in every compartment, do you expect the individual member in the group to respond, or is it group to respond to the questions that you posted in every compartment? Okay. Thank you, Dr. Ramiza. Okay, kalau first time dengar lepas ni boleh pakai lah kot Doktor. Inshallah. Okay. Untuk first tu, soalan tu memang sama. Untuk setiap group, saya pakai soalan yang sama je. Saya ada satu je Google Doc punya link. Sebab nak mudahkan kerja. Sebab okay, saya tunjuk je Gather tadi lah. Okay, sekejap. Kita balik kat Gather tadi. Gather Space ni, yang I tak tunjuk tu sebenarnya macam mana nak buat kan. Sebab itulah kita bukan bengkel untuk buat. I pun belajar dengan Dr. Chong. So credit to Dr. Chong, fakulti agriculture dia lah yang introduce Gather ni. So anyway, kalau you all nak buat Gather Space ni, uh, you kena bertukang dulu. Yang ni, customize ni. So masa customize ni, untuk mudahkan sebab Gather pun sekarang I pakai free platform. Dulu-dulu dia boleh satu space ni sampai 25 orang ke 50 orang. Tapi itulah makin sikit sebab tak nak bayar kan. Jadi sekarang yang free version 10 orang je per session atau per space ni. So first I have to replicate each space ni. So let's say I ada 30 student, I kena buat 3 replicate. Jadi untuk mudahkan kerja memang I gunakan Google Doc yang sama je, soalan yang sama sebab later senang nak replicate untuk space lain pula. So, I hope I answered your first question in terms of the question tu. Ni soalan dia for the second question, dia group assignment. So, student memang work in groups to solve the same questions. So, apa yang I dapat di Pusra Blast tu from group assignment lah to answer the same questions throughout the class. All right. Thank you so much, Dr. Nadia. Okay. You answered my questions. Thank you, Doktor. Ada lagi mungkin soalan-soalan lain? Ataupun ada yang nak share pasal uh, mungkin ada cara lain you all buat scientific journal reading or assignment in your class? Sebab fokus hari ni sebenarnya lebih kepada scientific journal tu. Macam mana kita introduce scientific journal unconventionally kan. So that's why I shared about Virtual Journal Club. So this is the way I did in my class lah. Dr. Nadia, I have my Yeah. question. Aha. Throughout that one semester, how many journals did you get the students to read? For this course, Yeah, yang for this wajib, course. for this course yang wajib ini je. Oh, satu je. Ya, satu je untuk Ah, yang pakai Virtual Journal Club lah. Tapi the okay. rest, I'm sure they also read ada journals lah untuk prepare lab report, untuk prepare assignment. Tapi kalau Okay. untuk Virtual Journal Club, yang ni je. Satu Okay. je. That means for the course, satu je. Kalau untuk course ni yang wajib, yang ni je. All right. Okay. Lama tak nak prepare Gather Town ni? Okay, yang bagus Gather Town ni, I tak adalah satu-satu from Hmm. scratch buat Uh-uh. desk semua ni kan. Dia ada template. Okay, yang bagus dia ada template. So, bila kita nak start buat Gather tu, you boleh pilih template yang you rasa paling sesuai. Dan hanya perlukan, tapi kena practice dulu lah nak tahu basic untuk customize kan. Hanya customize yang ni je. Yang kalau tanya berapa lama tu, I rasa bergantung kepada how well versed you are with Gather lah. Kalau I mungkin in a few hours boleh siap lah untuk letak ni. Yang labeling group ni, group 1, yang letak elemen soalan ni, yang letak video, tu je yang I tambah. Dengan all these interactive element macam game. Sebab student I suka juga masuk Gather. Kalau I saja-saja check malam-malam, dia orang masuk Gather untuk main game, untuk main piano. So, yang tu boleh tambah, kita kena tambah sendiri.
Within a few hours, if you are familiar with how to customize gather, sebenarnya boleh siap dah. Sebab kita tak start from scratch. Memang adalah yang start from scratch, tapi in my gather tak start from scratch. Semua ni template. Ha, memang dah siap. Alright, thank you, Dr. Yaya. Okay. AI tu yang boleh bantu simplify journal paper. Hmm, ada, to be honest, ada. I je jarang guna. Simplify Dr. Nusaibah maksudkan dari segi nak summarize summarization. Ada. Kalau even pakai LLM macam ChatGPT, DeepSeek pun boleh summarize. Kalau dari segi nak cari, nak rephrase semua tu, biasa kita pakai Perplexity lah kan. Perplexity boleh juga. I think Perplexity can also help to summarize and rephrase. Perplexity AI ramai pakai Perplexity untuk summarize and also rephrase journal paper. Kalau nak tolong kita cari apa lagi journal paper yang berkait dengan journal yang kita cari tu pun ada juga. Yang macam boleh buat apa dipanggil tu? Uh, Network interaction tu kan. Yang tu pun ada tapi I lupa nama dia. Yang tu nanti I akan tengok, I akan cuba tengok. Kalau dapat I akan share next time through Kate. Tapi I lupa nama dia yang satu tu. Biasanya kalau I pakai tu je lah Perplexity dengan ChatGPT. Oh kalau you ada DeepSeek boleh pakai DeepSeek lah. Other than that ada banyak lagi sebenarnya. Cuma I jarang pakai. Mm-mm. Tapi kalau doktor maksudkan adakah pelajar kita guna? Definitely ada. Dan kita mungkin tak tahu. Kita mungkin tahu tapi kita nak buat macam mana kan sebab dia orang memang pakai. Tapi masa interaction tu kita boleh go into the space and try ask them questions untuk tahu betul ke dia orang faham dengan paper tu. So that's what I did lah. I akan masuk macam saja-saja serah hendap kan untuk tanya my students. So they have to interact with me as well lah during the interactive session tu sebab kita nak tahu sebenarnya dia orang ni baca ke tak, tahap mana dia orang baca. Hmm. Dan satu lagi yang I tak tunjuk kat sini, biasanya masuk minggu 4. Minggu 4 tu sepatutnya dah physical meeting dah. Dah habis lah topik somatic hybrid ni. Tapi sebelum start topik baru, I akan buat recap. Okay, sebelum mula lecture untuk topik baru tu, I recap sikit. Untuk tahu pelajar kita ni, pelajar I ni, betul ke semua dah go through the paper and boleh jawab soalan-soalan tu. So I still sebenarnya buat recap lah dalam kelas face to face the next week tu. Hmm. First tool, first tool Perplexity tu ke? Perplexity Perplexity. Perplexity. Perplexity ni ramai pakai. And some said Perplexity ni dia tak hallucinate as much as ChatGPT. Macam ChatGPT kan kadang dia akan bagi reference yang tak apa-apa tak wujud kan. You have to double check. Anyway, any AI tu you have to double check lah. Tapi kalau compare, some said lah. I pun personally rasa Perplexity ni less hallucinate in terms of creating the non-existing apa tu reference tu. So kalau double check, Perplexity ni reference tu wujud. Kalau ChatGPT kadang reference tu tak wujud. So kalau untuk scientific papers ramai pakai Perplexity lah to my knowledge. Okay. Ada lagi? Kalau tak ada, kita boleh wrap up lah. Ya, ada soalan? Ya. Doktor, seronok sesi doktor pada tengah hari ini. Cuma macam saya mengajar pelajar bachelor Bahasa Melayu Mhm. di pendidikan pendidikan dan saya pernah gunakan minta murid saya pernah minta pelajar saya menggunakan kereta tahun ini untuk membina bahan bantu mengajar untuk murid sekolah menengah Bahasa Melayu. Aha. Teaching aids kan untuk sekolah, dan nak mengajar macam mana kita nak mula buat ni memang agak complicated sikit lah sebab benda baru kan Betul. untuk bakal guru. Dan apa kata kalau doktor boleh buat satu sesi untuk mungkin untuk syarah pula untuk buat ni kan, saya rasa Ah, ramai yang nak tahu tu cara nak buat ni sebab kalau kita nak ajar, kalau pelajar kita bagi basic macam ni, saya bagi basic, dia tu laju je buat tapi betul. pelajar student memang laju je. Kita bagi secara basic je dia terus dapat buat. Tapi kalau dalam kalangan kita kan pensyarah saya rasa ramai yang Ya. buat ni. Mungkin doktor boleh buat satu sesi lagi akan datang.
Terima kasih. Thank you Dr. Halimah. Itulah sebenarnya sebab yang ajar ni pun Dr. Chong, Dr. Chong Chow Min. Pernah ada satu bengkel dalam Pictel, maybe 3 to 4 years back lah kot. I pun first join Pictel punya bengkel tu lah. Tapi since then macam tak pernah ada kot. Maybe Kek Lip boleh take note lah kot. Kalau ada keperluan dan demand, mungkin kita boleh buat satu bengkel lain lah pula untuk ajar macam mana nak create gather space ni. Sebab macam Dr. Halimah bagi tahu, saya setuju dengan Dr. Halimah, kalau student kita senang je. Saya guna Gather ni sekali. Next assignment saya minta dia buat apa game online game. Ada yang dah pakai Gather. Sebabkan saya pernah pakai, dia orang pun explore sendiri tanpa bagi any guided learning material, dia orang buat sendiri. Tapi untuk pensyarah mungkin agak susah sikit lah sebab yelah tekankan masa semua kan. Mungkin Kek Lip boleh take note lah kalau ada keperluan, ada demand, InsyaAllah kalau ada peluang kita boleh buat lah. Kita jemput lah Sifu, jangan ajak saya. Kita ajak Sifu lah. Sifu kita Dr. Chong. Ramai lagi yang dah pakai ni juga. Tapi kita cuba dapatkan pakar lah untuk buat dan ajar customize gather ni. Sebab selain daripada Virtual Journal Club, banyak cara kita boleh pakai gather ni. Macam treasure hunt. Dalam satu course saya pakai gather ni untuk treasure hunt. Maksudnya ada di space ni, saya ada letak hint-hint. Student kena jawab satu hint, dapat guided learning material, go to the next station, solve another hint, then only they can get to the next station. So, ada kepelbagaian lah daripada satu space ni, macam mana kita nak pakai untuk bantu teaching and learning session kita dengan student. Jadi, student pun tak boring lah. Sebab setiap minggu dia macam, oh, okay, minggu ni ada apa ya, minggu ni ada apa ya. Jadi, ada diversification lah dalam kita punya strategies tu kan. Thank you, Dr. Halimah, for the suggestion. Sama. Okay, mungkin ada cadangan lain daripada yang hadir hari ni. Ramai juga join hari ni. 40 something. Okay, Alhamdulillah lah. InsyaAllah. So, kalau tak ada soalan lain, hopefully next time we will come back with another cafe series, another sharing from other lecturer. And if you also have any sharing that you want to share on any topic, we have a few cafe series kan, H5 Puccino, Cookies and Cream Blended, Kopi AI. Please feel free to contact the coordinator for each session and tell them that you would like to share your initiative or teaching strategy so that others can benefit from your own effort as well kan. Okay, insyaAllah itu sahajalah daripada hari ni. Kalau tak ada lagi, nak wish selamat Hari Raya awal sangat. Selamat berbuka pun awal sangat. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for joining this session. So, hope to see you next time lah in another session. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you all.